Hello guys, mumeze mute? Ngiye kubakumbuza akantu abantu mutari muherutse. Urabona icyo bise amashuka? Bana ibyutsi yatworosha amashuka kabisa. Iki ni igitumbiko mu gicwa ntiwabona na gatoya. Niba ni hose hakurya kwa ba Simoni na he. Iki ni igitumbiko. Akantu mwari muherutse kukabonaho kweri? Tumanuke hano ni mu kwa Ntuza ni mu kwa Karaha. Icyo gikuyu kiri hakurya ya convention. Murabona ko convention ngiyi narayiberetse irahinze. Icyo gikuyu kiri hakurya ni mu kwa Karaha. Ukamanuka izo nkomane ziri hakurya hariya naho bita za Rushinga. Tukazamuka igikuyu mubona ni icya Kabira. Hakurya n'ubundi mubona hari igitumbiko naho bita Muyange.